hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu Mutenta manga mabambu ejima munawani mpinji yakuntala mwifukudinu dalelu. Mwifukudalelu tutwesheni kudikuasha chengi mana ashikijanga kuwa mwinu wanzambi. Mwifukudalelu nafuiri tushinshikenu hantrambi yina atrumbi satana munyichima ya wantanga jetu eni Zambia kufuila kuidimba kulonda wena adichungiri njila jau jakutongojoka nawu nei wena kuila mwenomu mwana fukulu na itongojoka yawu china tresh kumulete shanzambi kuyana kena wena nshidi jau kulonda katresh kudimona na nzambi akai muyulu kulonda atresh kutambwila muwa mwinu hanu wa maseki nei anafui akatreshi kuingila muyulu china tentamilenu chainu mpinji mumuchima wami nidi na kunenga nenzali na ushona hakushinshika antanga jetu amvali jetu aheletu anakwetu kumujimba eni Zambia anakanga nyikushinshika muna washi mukanda wa nzambi anadichungiri njila jau awenawu kutongojoka nei jinjila jenoju jinatweshi kumtisha nzambi kuwaha kulonda wena tweshi kutambwilamu kwa nakena kwa nilonga yau ni wa mwinu wa nzambi. Mulunguna amani twairi kuirunga dimu na kuhanjeka na wantanga jetu eni Zambia hakuna kukashindi ilunga didi hahale hinankashi kufuma hanu wa mukala wa mission hachitokoloki ilanga cha ushona kuwana nei antanga jetu achidikuwawu kuhanda mumwidima trawani ni antru adete lihe bwambo na kuosha nei wena afumi ni kuipomperu yengi na yengi ipomperu ya New Apostoliki ipomperu ya Covenant ipomperu ya siemwemweu ipomperu ya Katolika ilanga kuyiwula hansangu ya wamwinu wena adinga hahalehi wena adinga aidimbadia kudi satana kulonda bulu kumona kulema kwa wamwinu unazati mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristu hakuhanjeka na wanchu amavulu kubadika makumi ayedi minenzi na kumona nami nei kweji makuchudina kuhita insangu yeni yoyimu antru amavulu anaidimbi kudi satana mwichunga detu da Zambia chinalongi chukuosha netu mwichunga da Zambia antru amavulu kwawo insangu ya iwahi kanda yishiki hela chumudi antru aditena na uwena anaitemeshi kuinza na kushimu na insangu ya iwahi mwichunga detu da Zambia insangu ya iwahi kanda yishiki antanga jetu eni Zambia amilidi na kutambika eni Zambia aneruki insangu yeni ya iwahi muyahita tunyamukenu na kwetu twendenu na yuma yana twinki nzambi hela hanyendo hela makinga hela munyotoka hela muwatu tuyenu twakaleja antanga jetu nechu kushakama antanga jetu anakuya na kukisika chainu mpinji nafu ili mutiku yuma ichwadinga na kudiujola nao antanga jetu eni Zambia muti yuma ina akuhelelu ina shinda menu nao wenedi na kuichwala muyulu kudi nzambi chichwa iwili nechu enu nemu kufua lelu muneruki chikupu chaka shinshi 100% nenu mnaku ya muyulu tahindi amavulu ete jeri na kudeta hebwambu nao enga mwani echu nechu nafu chunako ya muyulu kuyula chengi nechu mulongadi wena aosheri nao wani nami naona ringi ku act pastor mwadinga na kutangisha kweli na kutangisha okay chengi nawa na ringi kuchengi na kuime na kumayusi
kushakamaku mkwetu wa vasi youth reader kutala ngakuna good 3 naringi kuchengena na muri muchengena wa kutangisha kuchanti akasande tunasakira inavo dicho yuma imwadina kuzata ina mpinji nemwe afuiri nzambo adi kuyanukira hayo maina imwaza tilitaindi mukuingira nechimwa washandi mwa muro ina nyinde muyanu okay tata suko shimuna muwihingana ami naringi ni mukasi emwemwelo muwansi wa midi mwa mpapatishiliwa nakumpapatisha ndichi kufuma hana hakukula kwa mina kushika nuku kusumbula tuna moni kanda kuishi nili na 25 years ichi kuingela mukasiriki kuchipompelo cha kasiriki ichi chipompelo cha kasiriki ndimwina shimbuli mulimu wa mina zatanga mona naringili secretary kaha tunapinda shana tunayenga Zambezi aweni muna kuya kumpiri aweni kuri na mkulu mpi chairman ya mi Mr. Chikalu ona muri ninde kuchitokoloki Mr. Chikalu Kaluluma ya yo waringi chairman ya mona ya mi secretary wono ikuluwange shachu kuinza satana kuinza kuriecho yecho kutachika kunwa ni wala twengele kuma wala mulonga wala lari wana kenga inzambi kosha ya twengele kuma wala noti twashika kuno 2019 twaringi kuwala ilanga na nocho tuna leki tina kuna nochi na leki amakawa mibaine ni wakwechuko amakawa makumona shandicha wayatu na kututwala kwa chenga namoni hanu ngana na kuchindane nili na 1 year achina kutama chari nkuri amichene nitanga chawalwa ichari na kuyandisha ilanga nakolo la chikasa cha mina mela lelo neza mbini ndilelo nakusenda muwami namoni nikushika lelo mukushika nakushika straight mulongadi 1 wala na leki 2 amina sumbula luhariko ujila nawa na ukwata mwari kushika ayumanyi kushikila kumenso anza kusatu 1 nengine anga mchecha nyo apostola wingila mwani kahan napanga na kuzata milimo yenyi milimo mkao milimo 1 milimo ya kutala na kwetu ana kukatamuna mwilunga ana kwetu ana kuyandamuna mwilunga tuna kuyendela kuyingalizirwa zambi mwani kumana chengi naringilange kwa mistreji ombanda mwani tuna kuimba na kwetu kwaya kufuma kwitarami kwalingilange kupompa tungana ndi kuna kuiza mwapostola ndi kuna kuiza shepherd Heruda itaramidi kwa kungulula lule bima yakashima tuna kuyana kuseva anakwetu anenzi kichina chini mwani yero kan yeno yume muna chindi yakashikisha muyuru mlo muna isa tshayibani di kanshikisa muyulu elani wala nakwiranga na kununa wanyi tachika kuwasi wami lituku 7 wala mukauna makanya dishi ela wala nezina kuna chinena kanina kulingana litukuo baina wa ni kanya naino pinja kandare mwani yesuma atwera pompa munyo apostolic church dimampa patisheligu ni kwaya bembe mtunembanga ndicha yumoyo mwali mwa ushinenu kasi mwali kushaka kumenso anzambi hano yuma mwali na kuzata munyo apostolic mwana yumanyelo mwazatanga yakuimba kwayo nsana ranga ke ninguchipompelu ampapatishili nirumyanza mbawa nirina kuzata ocean mission
choro tamwa mu poster cheche kama recho ringi kukwaya mwana na kukuta chikunzi da kukumbisha kuchena wa chachu nganga chipompelo amachu techimega cha cheche imo afini mataho kumisha ro kajela ni ushika mari nakashikira he no mwa enga mwani nechimanditiri oudi umazu aoshelu antanga jethu unsa wakulumburisha yuma yaluwa ina akwereru antanga jethu na uwena ne akwila mwenomu yumoidi na kuichwala wena kudi nzambi wena na idimbi nao ne akwingira mkwaya ne wena kuleka nshidi na ngovu jau ne wena kuleka kutramba ne wena kuleka kusheta mawalwa ni ujila na ngovu jau wena yumo nzambu akaitila uluwe dicha kengila mwiulu ilanga hintrambi anabuli kukwata kashinshi munaoshi nzambi mu mukanda windi wajila chaino mpinji tubakuleni mukanda wa nzambi kulonda chuwani awa mazu anaoshi wantanga jechu analuili mudihi analwezeri mudihi chakusambila chukutanga mazu mu mukanda wa aroma kapetulu kamchisachu aroma kapetulu kamchisachu kulonda chuwani yidi muyayi wa yidi na kuzata u antu yidi ne inatene u antu yaku ya mujikwaya ya kumwimbira nzambi kukwasha akabakana kuleka nshidi na yuma yejima yahela inzambi na ngovu ja muntu chalala o muntu kuleka yumoyo nzambu akamtila luwi kulonda akengeri muyiwulu tahindi Aroma chapter 3 chukutanga na vesi ya 19 na kushika vesi ya 20 chaino mpinchi chutangeni mwani hanu kapostolu Paulo dina kushimu na kuda ayudea adinga na kudimona na wena adinga abadi ka gentili na no chineri wena di enkeru unsangu jina kundami kumukanda wa nzambi mukanda wa ukulu dichi hanu nindi dichi dinu etutweluka nechu nsangu yao shanga nshimbi yejima yao shanga na wena ekala muchiyuru cha nshimbi kulonda kujika chunatwa wanchu ejima ni anchu ampata munu mwishina ejima akahina mulonga kumensu anzambi munati nshimbi aiheni kudi ayudea cha kusambila mulongadi kulonda kumwekesha kutama kwa nshidi jau awe nao ayudea aisarera kulonda tueshi kutala kudi mwanta wetu Yesu Kristu chainkeru aisarera nshimbi jeniji 10 ni nshimbi ja jivuru na waja inkeru mu mukanda wa ukulu kutachikila ku mukanda wa kuidika ndiku mukanda wa alevi yuma ya inkeru aisarera nao ayiri wena aikanyenyi nzambu wa iheni baina atweshikumwena mu wa mwinuku wa iheni kulonda awe nao atweshikumona nao yuma ya inkeri nzambi adinga yasweja kukala hiyadu kutwesha kuilonderaku wa inkeri kulonda atweshikumona nshidi jau aweni cha inkeri wa isarera aiheni nukudanchu ejima ninetu agentiri kulonda chuweni mchumanyi nao kulonda anchu ampata munu mwishina ejima akahina mulonga kumensu anzambi mulonga wankahi mulonga wanshidi muvesi ya 20 nao mulonga hikudi muntu akuyingishauna kumutena walonga kumensu indi na nyidimu ya nshimbuku mulonga kunshimbi ndikukwerukilanga u anchu chiyekala nshidi munati nshimbi 10 kuila uvumbi chinjila kutramba chinjila kushimu na unsawa wako kutrambila mkweni chinjila kuikala na wanzambi achengi chinjila lemesha kutateni mama yeyi kuia chinjila kuila uvumbi chinjila nshimbi jeji majina 10 hiji na atweshi kuinka muntu wa mwinu kumulonga di mulonga muntu weji mahano wa maseki wajikotola de ni nami na kuosha kudenu na ileja ngampinja ivulu nami mu grade 7 neru mukanda wa mkwetu manyi mundeo ya mama neyi jindomuna wa kwetu na azongi kutramba na trambi dichi muntu kutramba muntu ukuia muntu kuila ujila muntu yeno kujihemba nshimbu kujitresha heno wajikotola de chinjila ilanga cha kuhaya mantanga jetu eni Zambia anatonga joki nao newe na kuleka yuma ya nshidi na kuhemba nshimbi ya nzambi anatweshi kuingila mwiulu 1 wala na leki 2 amina sumbula luhariku ujila nawa na ukwata chidinei muntu akukwata una mulonga kuchota chanyilonga
yaka indi yejima na adinga munchu wabula kuira yuma yatama hajairi munchuku heteri munchuku hera kuiji yena heiri mala munchuku ilanga na mkwati de chakatataka na mulonga wa kuiji ana mkwati de na mulonga wa kujaha munchu yena hadinga na kujahana kuna jahani de yena haku ya kudin sompeshe nindi insompeshe ingana ke ni hela ngumbi kulonda ndiyiri mulonga yaka yejimi na adinga munchu wa muwaya mkwamina adinga na kujahanchu wa ina jahani hoko kena kamu dichi ngombi ni omuntu akumwana kena nao yanga kumumba nao yanga mulonga oneri ho kamu chinjila dichancho amavulu hela neseke kudiwaisha na kuleka ujila na kuleka kutramba na kuleka yuma ya hela inzambi ilanga wena yumo ayira de kunyima kwiji inzambi na ivula menta hindi na yiluki dichi hela unaleke kuira yuma ya tamacha ino mpinji indi kuna afumi yina yuma nzambi na ivula menta hindi chinjila nzambi na yiluki mumkanda wa Yakoba chapter 2 na verse ya 10 naudi Yakoba chapter 2 na verse ya 10 naudi mumkanda weni wa Yakoba adina kufuila kuhisha chengi antu ampata muno mwishina hansangu yanshidi anasune kinao mulonga muntu kuhemba nshimbi jejima ilanga hakukanganya muchuma chimu ilanga hakuluwa muchuma chimu na hiku nshimbi yejima mulonga yena weriri nindi kuila vumbi chinjila dina wa weriri nindi kuja muntu chinjila nochi ne unabuli kuila vumbi ilanga unaja imukwenu unamoto kide nshimbi munati hela ne eikanda ukamenga odena mumbanda muujila ilanga weya de chuma cha mkwenu kuiji unayingita hindi chinjila unafuna mulonga hela ne eikanda ujayenga ode muntu ilanga eiwazua dena mkwenu mulonga mkando wa Mateo mwanta Yesu nindi muntu kuhilana mkwao na kuhila mu muchima windi omuntu chidine kuiji na mujahi mkwao munati indi kuhila na mkwenu chidine una mujahi kuiji kanda uhilenga ode na mkwenu ta hindi dichitongo joka yejmi hitongo joka ya satana kufuila kuhungu muna itongo joka ya wantanga jetu kufuila kudimba antanga jetu atweshiku dishinda mena awe nao na kuleka kushinda mena mudimu wale mauna azati mwana kanzambi mwanta Yesu mulongadi mulonga wenadi na kutongojoka nao ana atresh kuditwala we nao kudinzambi na nyidimu yao ya yuwai kosi muntu walonga una atreshi kuhosha na nzambi hansangu yenye ndimu yindi kulonda ayimu yuluku muntu wejima na mkwati na mulonga wanshidi antu ejima anaputoli anakanganya kushika mwashikila lubanji lwa kulema kwa nzambi tutangi chengi mazu muda angalija chapter 3 chuti mazu awo sherika apostolo Paulo kufuila kukonkolola adinga na kutangi shansangu yaluwa nao antu chinga ayala mishi antu chinga eri nshimbi kulonda atweshi kushika mwiwulu dichi anasuneke mumkanda weniwu nao angalija chapter 3 na verse ya 19 naudi nshimbi yanka anakwiyula nshimbi yanka aishiluku nsangu janyilonga ni chamba kenza mbutu yaka ninude kudi nzambi nshimbi yenjiri na wangelu kuchikasa chehaku ichidinu ihaku hihaku wawumuku iwi haku ana kutena unezi hihaku wawumuku ilanga nzambi diyi wumu nshimbi aishilu kumulongadi kulonda kumwekesha nshidi jetu verse 22 naudi ilanga mkanda wajila unakasi yuma yejima mungovu yanshidi kulonda chikaninu chakukuwerera Yesu Kristu chikali chambala chanawa akukuhwelela munati chikaninu cha wamwinu chikaninu cha kubalumu na anchu ekari anyana kanzambi chinemeni hakumkuwerera mwanta wechu Yesu Kristu angalija nimuda angalija chapter 2 na verse ya 16 hanu kapostolo Paulo udina konkolola ayudea apetulu adingana kuhengesha izuda nzambi hansangu ya wamwinu nindidi yetu tuneru kinechu muntu hiya kutresha kumuyingisha na kumutena walonga na nyidimu yanshimbuku chinga na kumkuwelela Yesu Kristu ho munati indi chinga na kumkuwelela Yesu Kristu ho bai na kuleka ujila awenuku bai na kuleka kuchukana awenuku bai na kudikechula kujinshidi awenuku hiudi na ngovu
yakudamu ina hela okuleka mweno omuku kuleka ujira chachuwahi ilanga ichaletanga wa mwinuku dichinawo chinga na kumkwerera Yesu Kristu ho ninechu aweni a Paulo na Petulu ni akwawo chuna mkuhwereri Kristu Yesu kulonda atuyingishi na kututena alonga hakukuwerera Kristu baina nyidimu ya nshimbuku mulonga hikudi muntu akuyingishawo na kumutena walonga na nyidimu ya nshimbuku echu chitrakengeri nechu atuyingishi na kututena alonga mudi Kristu nei akuchumona nao chudi akwanshidi komana Kristu di wakonje janga antu kuputola tahindi chinjila munamoni Paulo di na kolola yuma mulonga adinga na kuhengesha ntangi shiru ya wamwinu ntangi shiru ya nsangu ya iwai kuda Peturu na wakwao ayudea nao hakuila agentiri ayamwini chinga ahemba ni nshimbi nechi na idimbi satana ntanga jechu nao chinga sambiri kuleka yuma ya atama hela amkwereri Kristu Yesu kulonda azati nyidimu ya iwai kulonda akengiri muigulu chinjila wamwinu da ukwerera homo anta Yesu chakubula kushila kuchuma hela chimu chakubula kufumisha kuchuma hela chimu mulonga mudimu waku chwamwina wejima anauzati dehi kudi mwana kanzambi kanka wendi mwanta wetu Yesu diwawoshela kulusu nindidi chinamani chamani shili mudimu waku chwamwina na kulomba eina na mtu mkwashi kutahindi chinjila yena diuna azati mudimu wasweja kutoha nankashi mudimu na azati mwanta Yesu na umanishi tahindi kudi washalili wa umanishili diafu mina kuosha nindi chinamani indi intangi shili na kufuma kudinya kuidimba antu nao antu awena onea kuingira mukwaya antu awena onea utashika kuzata nyidimu yake nga inzambi hela kuipapatisha na kuyichila menji hama na kuidimba natu na ipapatishi mwijina la tata nda mwanda spiritu wajila wena nshidishawa na yana kende yaka ya muiulu satana di mlo satana udi na kuiteja antu aikuipompelu anatweshi kuhita muyaku ya ipompelu kutongojo kane adi na wamwinu ilanga wena kwao hiyashika hawa wamwinu weka na mudi mwanta wetu Yesu Kristuku dichina ilembele enu mudi na kumona dishinshikene na weni eodi na ukwerera yuma ine yaka kuchwara muigulu mulonga mukanda wanzambi nawo hiya na tuyingishela atwa mwinanga atuyingishanga na kututena alonga kudi nzambi hansangu yakuwaha kwechuku hansangu yakovaila kwechuku wa mwinuda ukwerera homo anta Yesu chakubula kushila kuchuma hera chimu chakubula kufumisha kuchuma hera chimu mulonga mudimu waku chwamwina wejima anauzati dehi kudi mwana kanzambi kanka wendi mwanta wetu Yesu diwawoshela kulusu nindidi chinamani Alenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki